agak terkepa berkul bermusim berkut. Amin. Ketika ia terakhir Yesus ketika itu belai dalam berkecil selok itu sembakut kendor dekat bati baro. Minta berpiru. Kungan para ahli sikrau singkuram ju terus berpolos. Yang belai nampak nesmi patrin tuai nampak ketika itu kujung yang ishmet yang pengen sarjungi kiwe bertujuan kebalan ke masalah environment facility versus totally kita berpolos resmi berap berjoki SBS sister senior sister juga belak Kamhat, Kamsan, Kamslan jenis sister, desi beron joki merta dan sini yang lagi belajar nih sister ini betul sister Jasli betul tas lalu kita betul nih desi beron joki kiki dari tah desi beron joki Kamhat, Kamyau, merta dan desi beron joki sister Bangrit dan sister joki aspirants makin habis minta desi beron joki ini sister tentang seribot nonton tentang sister ta lah kamhat yang berbuat pada tujuh sister terletir pada Syah timur utara pada tujuh kedua Petrus Paulus kedua anak kita Joni way kini alur kita ngelam kemalan menungkong bakal konsultan wajib pun kiwe bagian makne ngisha hak jinggalan joki ikum pikun coba balan to ngin driver ngin nomor kita kibayai kibasya elam ha kibor coba balan kibor ngulu kicipnya kebalan baro pamakru play nata lek kicipnya coba jumi papelong de badir bidor basyi kita hak mereka mas makui ngapla Oleh berboro pada demi pada konsumen kasih lagi kin lagi kam rajin belum baru lagi dalam akipop jenis undalan Yesus jenis pon cukup. Amin. I can play His name. I can play His name. Cristo o Cristo Benim
Kepala Benen, Ma'ayani kecikmen pandaniam ya kesimpulan congki apostol cengme, Petrus Paulus, dan kecikilan cengmen sim, kilawan syak cengek kapun cengme Jisu, bamayalan yangi, berpengenai hak perkai. Doa kecikuai cengki, kepeklainya kecengek, kabangiru ngilayu kian, batoirah bangin yai island, jaka hakim meni para jengi. Ipan dikali lembau Yesus Kristus kunjung berperajin, bermusyawarah lembar bersemakut ublay junam lai junam. Amen. Kajipule lagi kam jogi apostol kalong balai kaki wei ter rusikau. Ha kita kisgi Petrus dan Yohanes kila keu ke tempel hakapol jingduai. Kakenta kabakandai te lawan rayu breu berteko nadu dangka. Bad kila pentia man kasni ha kapalo jong tempel. Ya kabala khot kaba itenat ba endop yo krong na kitu berung ha tempat habau layo yo Petrus ba Yohanes sabakin rung ha tempat ula kerpadi ki banle yo Petrus pat lembar Yohanes lo pekshan yo bad laong pek yani kumta ulapay kliaw siki udah kemit niti banyo naki Henry Petrus laong karupa bat kaksia tengamdan Henry ngaay hapi ya kabangadon ha kakerteng Jesus Christ na Nazareth to yang bato yay nang tao na siyem yu nakti kamon bat lapan yang yu Bad mar untahi ula penklanya laki kejat bad kirendang kejat jom ula kente ula yeng bad layag artat bad lalai rikat bad ki siapa ke tempat bad kayag bad ke kente uyaro artat dia ublay upai baro layo i yau bau yag bad uyaro ya ublay bad kila itu bau dei do bala syong aprong haka kerdop ba itenat jong katempo kila lengongai bad kila dumbut jelang ya kata kabala jia kaktien jong trai Iso ya play. Jim kesam ai kesam nomor news pak katsam. News pak katsam. Anjay kerku yutrai manula kapor Anjay yarota babarabor Ibajan jana
Kejumlah kebaat nada syuci Paulus berkoi syagi Kristan hinggalat. Kalau nong kebeningkong kat katway terter hadu kebaat ko. Ngakwa berpintip ko para baga gospel ya keba layalap danga kamdei ke gospel jong ubri. Naba ngamsyen yok pedang ya ka la ubri dan ni lahikai ya ka hanga Henry kalawan da kajing pengkau jong Jesus Christ. Nama Heliosno syapang karukom im bamensua jonga hakanyam ju bakumno ngalayale jubor ban beng ya kabalang ublay bat bangalas persan ban penjot ya ka bat ngalangam jiliu hakanyam ju kampalat ban ya bungut tiba ya rangkat pertang bat nga hapdeng para bangit jonga hadu kata-kata ngalasubhan na kabenta hidustur hiar pateng jong pa temen jonga Henry haba uta ubalapan kerpang yana nadu usua bain kha yana bat ubalakhat yana da kajingai e jong ulaman berpau yala ukun hanga kenang banganduk yale nang banganduk yalap yang hapreng di jantel ngamsyen layam yamir jingmut bat ibreu lemni ngalalek sa Jerusalem banya kendu ya itu kiba lalong apostol Syuhayana Henry ngalalek bak sa Arabia bat nangta ngalawan five yang sa Damaskus laisnan hadin kata ngalalek sa Jerusalem banya kendu ya ukepas Barwasa batu kat sansi. Ngamsyen ya kendu ya kino kiwepat ki apostol laitang ya ujakop upara jong utra. Ya kata kebangat ho syaki hakmat ublay ngam lamle. Kaktien jong utra. Isu ya Haleluya. Justru lecah kisnol sabang kaisar Filipi baru lagi ya kisnram ya kun beriu ki om dai uai don kiba om Yohanes Baptis kelejba kepa lecah sakwi pa Jeremia de ulo mengetu pa pipa ulah keliyati pi om ngalong uai Usman terus lejba melang Kristus kun belajarin
Jisu lapektin sukmapi kosiman kun ujona omde bru walaupun pau hapi ya kena kejuksisha rekpa juga ulah benengken te kumtan hapi kelon mausian Petrus barhalon ulu mausian ngantai ya kapalang jonga bakibor kebujokin Allah ya kan nganai hapi ya kecapi jok kehima beneng kat ya kebapin teh hak perkai lah teh beneng ru bahkan kebapin lau hak perkai lalau beneng ru te jusu lama nateng ya lagi senran bakin amit rubriu berulang ukris gospel jemutrai komen para Yesus mentah kesini direkes berop terus polos arnut keba ublay waktu ya kebalan kinom sen kinom keba utrai jisu waktu kebalan kibal sen lapun krian ya kebalan kerbolen sabdon juga perkai halaka jong halaka kamim halaka jinglang Petrus hapdeng ju polos hapdeng centil polos kupulong sen utanong manurin Repolos pada pembangun pria. Kejenglang telah kejar kejenglang, telah jajengim mereka juga kam kata pembangun pria yang kejengnya jeng tradisi. Petrus beriun lagi nasen berulang lagi kuriti kiapurim berbarok berkelok ulai anak berbarok tradisi. Polos samla berimarway in anak ke bro nak kebetulan jisu ni pe kejenglang ceki yang ni pak polos uri bijur kem pomnang tar unong tong doka unong kendong utemen kita jenglang cu ube sok shit lem perkat sok shit em re jisu yang kalau joki dari kepala bom nak obstat men shit bom dapat satu bray jusu syariah baru itam ya jusu demu bahkan ik jusu bahkan sephem dan terdau lah tungi banlong ngelam kita kena ke start blay ke batang blay bapet umpet kita ke jeneng start umpet ke jenglong repek nut hala ke jenglong hala ke jeng telot udon lah ke jeng telot baru udon lah ke jeng klany polos usamlah banang lah start tam kita ke bor parisi we nak kita start tam hak kita pertai hak kita juk jung tip lut ki an ki betul la pule bah la start bah la deb barok ke jeng pule usamlah baklany bor baklany jemut kata ke de sepang jung polos bakoj banang bastat batip baklany kamer kepat ya ulah khot omna ruduria kalilaya rena lenti Damaskus hak jing yo pa ipau unong pensitom unong leben ya kabalang rejusu la khot yu bar uru ukela unong ya lap ya ka gospel barat batam hak kabalang Petrus bat polos baroar syak jentil ula ya lap Petrus haki jiu nang tasyarum ru uselait siap bara argut kiap lang harom kene ke thu yang ngi ngem laban puson bun ke retang ka wing yatu kene ublei ula pendon kami ke jeng klan bar ke jeng telot jongi om don ke badon hangi ke ba ngimla ban pendon kami kata nam ta ke gospel ke jeng klan jongi ublei pendon kami nam ta pendon prang ke gospel ye ke jeng telot jeng Petrus la pendon kami kata nam ta ke gospel ye ke jeng start ke jeng klan kata ke jeng jenglong unadu dan kena kata kanong rimbal aseng ya kata pendon kami nam benta ban prang ya ke gospel lese hak ketin katlit lese Petrus titang ketin lajong tip ya kena kata nang lese ban peniade berkiwei maru tang senong lajong kumunong kendong reu polos ubala nang lastad lese tip bar ketin grek watib hak ketin grek bat ya ketin juru tip bat ula ban peniade bahan marku balai ula nang lastad bah te ya kata kejeng kelanjong
Petrus ublay ula penonkan ya kata na ka bapenta ban priang ke gospel tentang kene ke wengi tip yangi ublay ula ban khot ban werengi ban long kita kenang ban priang ya ke kubar babha tang ke we nginget nemu ngisya nemu ban usim tiangi penonkan yangi khot Petrus nado menta pinam long syu long tong dokha pintong briu ula ina ke ber ula bot Yesu bar im nam ta Yesu bar singim ublay la penonkan u rengkat berkencing telat, rengkat berkencing kelanjung u. Polos, unang persitam, nusamla, lakot u, nado umta pinbun enga, kelah kebamut. Ina iki barok, syak iki barok, na kebentah, kejenget, na umta Yesu. Berlolong, nong yalap bekrautam hakabalang. Tikane kekot kawerengi, ketu engi. Kamper langi don kejengduna, kamper lagi don kejeng bakla, kamper lagi nongi klan, retang kawe, kebakang santam, kedai kejeng, kelau jengi, ban bud Yesu. Petrus men salong halur jume ngantai ya kabalang berkibor ka dujak kemlak bar penlong ya penjot ya ka. Petrus langit ya kata, uleim ya kata. Polos uang habawi kundu ong tra haba uang kuli pidai mano ngadai Yesu ya kaba pila pensiun tomben yang mentakilet sya Damaskus mse tu api ke ai bapin la kita Yesu yang ulet hak jengmat la nata sapan kaju nado kata kepor ula la ya kamon jong Yesu kata kaba mut ru yangi ya ke ba mencua ublai nam ken cure kata tang kawe ngi keloi kelong ngin long em kita ba keloi ban trelang bat Yesu rengkat bat kita ke borok ke bangidon kejeng telat kejeng klan kejeng doda kejeng bakla jengi kejeng long jengi barok ublai la ban penut kami kata bangin long uta ubah la ban yalap ke gospel te ai bakin ke arung ke apostol jong kabalang kin dua nam tajungi bangiru ngin yelong kita kiban peteng ya kena ke kam jong apostol Petrus berpelos ai bakabalang belah te jong Petrus kan ye nek lang bajongi kena scam kibor jeng dum kenom la apa penjot ya ka da ke jeng trelang bat ngi rengkat bat mesmakut da ke jeng scam ke jenget bat rengkat bat polos nginang la syusyu pan priang ke jenget keleng sodong ke pertai keleng sodong kita ke bompat ngi Yesu keleng sodong kita ke beladuna ke jenget don ke ina ke jenget ha ke jeng ya kenduk ke jeng syutam ringin la ke baklan kumu mosiang ke Petrus tekan mau kene ngi mentang ini peteng ya ke kam jung kita ngi patura Yesu hak Eucharis bon don lambat bat ngi un pendot kam ya kita jeng klan ke juna jeng telot jeng barok na kamta ke khima jung belai endero Yesus Kristus Jenam lah jenam, amin. Ngait au blei pauden borbaro nong tau ka beneng wakendau Raja Sukristu kun memarwai tu utrai tu ya bala puna man simba kuit ya bala kana ka Maria Tesuti ya bala shala benya po Pontius Pilatus sana kunayu la ya bala tepiu la yar saki bayam hai ka singi balai la mi pat na ki bayam la ki usapneng la shang skamano blei pauden borbaro na tawan pat an bishare ki beim pat ki bayam Hangai taman sim bakui, aga balang Katolik bakui, aga jinga selok kiri kui, aga jing map ki pop, aga jimi pat kato, barai jingi bom jukut. Amen. Tong dekat pada belai kepajungi bala ai hakun cung yau Petrus bat upolos ban ra ia kecupen im
jong u syaduk bakut ke pertai. Na kapenta pa bakho jungi ubishop jungi kilingdo bat ki katikis baha kakam jungki kindukhi tangda kajing it ukris ngi kerpat eme go try na kapenta kane krempai kristan jungi bangindup sngutu ya ublay na kapenta ki nong yalam bakan jaman sim jungi bat bangindup kan pham yaki da ki jing duai jungi bat ka jing yakit lang jungi ngi kerpat eme ko try na kabanta iwei pe iwei nangi bangin dubut ya ukris da ka jing yai next camp kum balale u Petrus bat u Paulus ngi kerpat eme ko try na kabanta ki Kristan ki basya banben bau try untuk penklan yaki da kacing perkat ba usuma sukher yaki da kacing it ngi kerpat eme ko try na kabenta ki breu baro bakindup sya yalam hau mensim ban play o Chris kum unong penem jongki ukun jong ublay ubawan ban penem yang yaki ngi kerpat eme ko try Ibu ru kewe ki jengkerpat pon jengi pang besitam beduk bekerdu kinang tre haka balang jengi baro hasenang jengi hejaka baper banabal perang cucu ak jenget dua ru ilade ke bang nuba perang hatra Jesu ta jenget syania Kekepangnya ngu yame ba melai ha kabalang jungme yo Petrus par Paulus ai ba kejik dua jongki kan yarap yangi ban plai u Jesu kum ukun jongme ba dong penim jongi dak bay ne scam silenter kejing im mau basan syar bat me junam la junam Amen. Simjing ruwais nakanombar laispa nyopo Lei ba krau tup tiang ngau pa jing ai ti bangi terwa wan ba pu bali penai bau Namu Chris Priang kutrai yang ibaro Tuduai men para baciknya jengap jengpi mapedang hono blake pa bdon bor baro Kau kepa berdon barbaro berkebelai bom cukut. Kasyahang bangin aingu ya meman kapar bermerka jaka. Da Yesus Kristus terai jengi. Me pendam ya kidono jengi da kecengkemen. Habangi buram ya ki apostol berkrau jengme. Petrus unang yalam jongi ha kejenget. Paulus unang yalam jongka ubom juting.
Petrus layale ban yalam syaka balang jume yakipat Israel. Polos ulalong no hikai yakijaj benriu baru lawan yalam belin ba kijentil syaka semlang brod jong Kris. Bara arngut ke apostol ha kirukom baper kelawan yalam yakibriu baro ban pelong kawai kayingka sem ha Kris. Bara arngut kilayap ki martir bat layaro ya ki menta keleng kepertai da ka cekmen nge solang bat ki angel lambar kirkut ha kejeng ruwayro jongki ubakut utrai ublai kipat neng pertai sawadaka burom jome Hosana Turwai ublai syajro Hosana ublai junom Enyaro yubawan Aka kerteng utrai Bne bertai sawadaka burom jome Hosana Turwa yublai syajro Hosana yublai junom Ta shisha melong bakut ketrai kathamai jengkut baro Namar katang kerpade me tapan kut pun kentang kene jeng terwa jengi daga bapa musim jeng me kum jarlo jengki bakenduk lalang yangi kamet gasnam jotrai jengi uji sukres ha kapar baladina yu badala kaman subha pediang kejeng syashitam la shimi okpu berbaingu yame la kedia yu bar ai la kesenran uong to shim batobam nakane pi baro namarkane kalong kemet junga ya keban IT na kebenta jong pi ha kejukur kom dalalai bam lo shime kokuri berbaingu biang yame lo ayaka halaki senran uong Toshim batodi nakane pi baro namarkane kelong kekuri juga senam jonga jong kejutang bathamai berbom jukut ya keban penmi na kebenta jong pi bat jong kibabun ya keban map kipop tola ekane ban ken mau yanga Kejeng maya jong kejengnya Atasin bangi banjune upu Bangi dinakane kakuri Ngipen benar kajing yap jol mikutrai Tadadu Namar katangi ke bapan mentah ke jiap jimi pacung ngitruai me kotrai kepu jeng jim berkakrui jeng cipan im ngada angu adam namar belnyau ngi babit bene kemat jung me bad ban syakriya me da ke bas ngurit kerpat ya me bangi ke boyo bentah kemat bas nam Kris ngelong ke bala penyat likawe do men sembakut to ken ma kotrai ke balang jung me ke bala piang setelah ke pertai batu penjanaya ka ke jung ich dekat Francis ke pa bakut jungi Faraan selam nanglang dari sisan meserta kedai sejungi bad baro keleng do. Token malam riuh meni parasan rang berkentai luya tiak dak bakermen ke jumi pat bad baro berklap na ajeng sena jume. To penyang iki syak jeng syai ke kemat jong me. To isne ngi baro kerpada me kenam barangkat bakamaria tes di bakut ke kemi jong belai. Joseph bakut kirim jongka ke pistol bakut kam tam Petrus berpolos. Prasidusel bakut berbaro kirukut belapan sengabhai me pateng lapateng itu belong ke bebit bandiu bentalem ha kecing bom jukut nira berpendun beromeme da kunjung me uji sukres
Da'u lempat bar ha'u kalang ame blaik pa abdan bar. Hak jinglang kawe jumun simba kuj. Barok keburam jingira junam la junam. Amen. Kumbal aku mengi dono penim berkumbal hai kai ngidak tin bleng nut ban ong. Ko kepa jungi ba bene kelong makut pen cume. Kan wan kai ma cume kelong kemon cume. Hak dau ba bene. Try menta jubam jungi blasni. Matama piringkan jungi. Kumbang rima blasni jungi. Badwara lani shet penshoy. Red pelai blasni. To pelajingi kerpar keturunan seni baro hak jing sebun jume ta ajing suk jing san kesngi jingi kenang bara ke jing rap jing sne jume ngelaj barbona ka pop bergin yo jing da na ke jing jenjar baro karbang da ap kemilenti ke jikermen bakhoj bajuan pat no penem jungi uji sukris Namar ke jume ke long ke ima ke jume ke bor pe ka burom junam lai junam Ko trai sukris me blang ke apostol jume ke jing suk ngai api ke jing suk jengang api wat pek pop jungi ke jing ke balang jume bar ke jing sebun jume ta ka jing suk ke jing teli ke wek kum kam han jume me bo im sensha junam la junam Amen. ke jing suk jung trai ke don barbar kat bat pi Rengka bat piru. to terwa ka jing suk we pat Kun lang brod me bakit no kipo kaperate tus ngausen ayangi kun lang brod me bakit no kipo kaperate Tus ngausen ayangi kulang bron me bakit nakipo kapertay to ay jing sukyangi hak me kulang brod black me bakna ke pop sang jik protei sukito ya khorch ke khawai kulang brod ko kan Raad ngong mesong papan trung pagayeng junga Resong telektin dapat sim junga sakyahi
Indrai ars pak khat pra. Ars pak khat pra. Ku trai jonga. Ku blai jonga. Maria lade hadurupu kawain ku try blai bakrau ngamani yame ngaya pendon burom ku blai ku kendra ngadem ngamani try ya jing krau jong me ngan ya idya me try nong penim jonga ku try jonga ku blai jonga ngadap jing sngongu asakrament mebu bangandup yai im ban mitrai kendra ya jingit kajong mitrai ngan sngongu junom kum hendayari siap yu Israel mebsam damedas name ai yu pajba mebsam ku try jonga ku blai jonga ha me try kendrat ngai shem jing tngen jing su ha ki jing kuslai ha ki jing sngau diao tang ha me try kendra ngaju yai pasiao da ngan siu keliang ya jing pa jong me ngadu na tu pen biang ya jing i jong me to nginya duai ko kpa ai bagi Chris bagi lalaniam kan penthamai ya balang jongme ai ba ka jingkai ki apostol jongme kan te lang yangi ha ka jingi silenter ni pan ya kana lamba Chris utrai jungi turan rakat batpi ble bedon bor-bor ko api pa berkon mamsim bakut amen lesuk ro utrai ka jingim jong pi isungu iau blai nomor lais pak nomor lais pak balang ukris bayai neskem
Abdeng jing eba jing persya Donu jangi kende jing kemen Ban ngau kerteng bas ngau tenan Balang ukris balang bakui Ngan yai neskema bandayam Ban yai neskema bandayam Balang ukris himaki beneng Ala kas ngingin nang yaiskem La unong shun hapa dujang Uyai kerhu yang iban kring Balang ukris balang bakut Ngin yang neskema bandayam Nginai neskema bandayam Kau buram hokpa pedukun dhaman sim bakut Kumbang rolang pa menikong kumju mental berapa jenam la jenam amin. En ya Roh Yesus Kristus